Ti hei mauri ora. Tui e te rangi e tūnei, tui e te papa e takoto nei. Tui e rātou koe atu ki te pō uri, te pō tangotango, te pō i o ti atu. Ngā kuri i tangi e he mai aroha nā te kiingi Māori e takahi nei tunu ko te whenua. Te kawa i ngā pare kawa ki runga, ki ngā mate o te motu. Nō reira e ngā mate, hare koutou. Tātou te hunga ora ki a tātou. Haere mai ki tā tātou karakia, te nehe nui RMC. Whitu karaka o te toru o aku hata, rua mano rua te kaumārua. E huama, tēnā koutou. Just before we joined, Tumuana was sharing a beautiful story about mindfulness. So full of reflection, full of asking that our minds, our hearts, our spirits be sewn together. Ka tuia te wairua, ki te hinangaro, ki te tinana, ki te whānau. That whare tapawha. Whenever I see Sir Mason Jury, I like to remind him of his maniapoto whakapapa. No reira, ngāti maniapoto, huri noa, ngā hononga katoa o roto i a tātou. Tēnā koutou, kia ora tātou, ka huri kia koe Maria. Mōrena rā e te whānau o tira ki a koe e taku pāpa mo te whakatūwhira i tō tātou rangi ki ngē rā kupu. Kia koe. O kei te mute, ka tae te rongo, karekau, ai, ka pai. O tēnā no hoki koe te pāpa mo te whakatūwhira i tō tātou hui, o tira ki a koutou katoa ko whakapiripiri mai ki tā tātou karakia i te ata nei. Tuatahi ake me rere te karamihi o te aroha ki a koutou, ngā ahorangi hau, o te whare wānanga o Waikato, i kite au ko tō ingoa ko tāpiri rā, ko te ahorangi Tom Roa, ko koutou tira ko Whaia Sandy Morrison, me taku tuakana Kura Paul Burke. Toko toru ngā Māori kua whai mana, hui anō mai anō tō koutou mana, engari kua whakamana hia te whare wānanga kia tū hei ahorangi. Nā reira, mā tātou katoa tēnā honore e kawe e mihi atu tēnā koutou. Ko tā tātou waiata, kare kore ka mohi o tātou katoa ki tēnei waiata ko Taiaroha. Hei tēnei ki rangi ka huitahi ai ko ngā tumu whakarae ko ngā pau puta noa i te motu ki te kōrero e pāna ki te wai. Ara ko te National Iwi Cheers Forum ka tū i te rangi nei ki roto i te tai rāwhiti. Nā reira, he mea nui te wai, kia wai tatahi ai tātou. Ko te aroha anō he wai, e pupu ake ana. He awa e mā puna mai ana, i roto i te whatu manawa. Ko tōna mata puna he hohonu, aina i a kare re anō. Ko tōna mata puna he hohonu, aina i a kare re anō. He tai timu, he tai pari, he tai ope, he tai roa, he tai nui. He tai nui, he tai nui. Tēnā tātou. Akere pe ka huri kia hau nā te mea, ka reo i kitea matua Tom. Nō reira tēnā koutou e te iwi. Ka huri ki te reo parawa kia whakamōhioa te ata nei, he pāna ki taku nei māhara i te ata nei. So, got up early this morning and I was
on my way jog to the gym. It goes about 5:30 in the morning. There's never anybody around. This morning I go and I leave, and my neighbour's car starts up just as I'm running down the driveway, and I'm thinking, well, that's random. Sort of dodged it, carried on, went around the corner. Another car backs out in front of me. I'm like, what the heck? Crossed over the road, and there was a car coming straight at me. Oh, went over to the other side. I kept got to the next crossing. Another car comes, stops for it, and I have to stop, carry on. Made my way on to the gym. It's only a few blocks away. So there were 6 different obstacles, 6 different signs along the way for me to slow down, just to take it easy. So I get to the gym and I'm thinking, don't drop any weights on my foot or anything like that. I come out of the gym, and there's a bird singing. Now the sun is not te ata kia tākiri, and there's this bird singing away, and it's ka noho tonu te au te pō. The world is they still engulfed in darkness, and I'm thinking that never happens. So I carry on, and this bird, I can hear it as it disappears. There's no other birds as I'm coming home. I get here, still no birds. So I'm thinking, okay, there was 7 signs, and I finally got it on the 7th one. Something's up today. I get home and I think, okay, before I come in here, I'll just get a mouthful of yogurt, coconut yogurt. My wife bought it for me. So I go and grab it out of the fridge. As I'm opening it, I'm not really paying attention. I'm opening this thing, and I think the seal's broken. And as I'm putting the spoon into it, I'm thinking to myself, I don't remember having this yesterday. And just as I go to put it in, I stop and I go, just try it. Oh, whiro rawa atu, right in there. So then I thought, okay, I picked up my phone and looked at our Maniapoto app to see what the world is telling us today. And I put down, this day is a day for mindfulness. And I looked down a little bit further and it said, kia matāra ki ngā tohu o te taia, and look at the environmental indicators. So I was like, thank you, universe, supreme being, for not letting me eat that yogurt. I'm sure it's bigger than that. So today's karakia, akerepea ko rongo kia koutou ki tēnā. It's a karakia that Cassidy has used it, and I've used it often in Te Makau in days previously. And it seeks mindfulness from Io, and for this day for all of us. So no reira ka karakia. He tō mina no te ngā kau ki o mahara e o matua. O mahara ti aho aho, mahara hure. O mahara toi uru ora o, mahara toi uru tapu. Ka turuki atu mātou ki a koe e o te ira maurangi. Ki ngā tua o ngā rangi tuha, te tahu atu anui. Kia turuki mai koutou ki e nei uri ki nge nei pia ki nge nei ari ki tauira. Kia turuki mai koe e o he ki tanga he hapainga he tau whirotanga ki nge nei ure no ue i o ho. O reira, e te whanau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ka huri. Ka pai. Tēnā koutou. Just trying to think of karakia that trends. I'll put it all together, and I'm thinking along the lines of Maria's kōrero about he tēnā tāu te wai. Nō reira, this karakia draws upon on te wai, ancient waters, spiritual waters, and the waters of our atua,
assistance, healing, and guidance. Nō reira, kia ino tātou. Ka ora, ka ora, ka ora tātou. Ka ora tātou e tāki wai ki tupua. Ka ora tātou e tāki wai ki tawhito. Ka ora tātou e tāki wai ki tā huhu atua nui. Ka kai manu i te pua, ka ino mea te wai ora tāne ka koko. Te manu e, ka ora tātou. E papa e rangi. Kia turu ki mai, te maru atua nui. He ai o nuku, he ai o rangi, he ai o matua. Kia mahea te ara, kia pūrangi aho tititiru. Kia kotahi te ngākau, kia toi te kupu, toi te mana, toi te arohae. I tū whakoti nuku, i tū whakoti rangi. Tū turo whiti whakamaua kia tīna, tīna haungi e, hui e, tā iki e. Tēnā koe, Cassidy, ai, ka ora tātou i te wai ora. Ko taua hau ora, tihei mauri ora. Tēnā koe, tū moana. Arohana! Ai, me te tangi mai atua manu, pai kari. He tangi pēr kia whiti mai te rā, karano kia whiti mai te rā, taiwa pēr. Moroto pēr o te rā nei ka marama mai ai. Kia koe tahi Maria, pai anō te kite i tō kanohi ki roto i atari, me te rongo i tō reo a tāhua. Ki taua, tai, he tai nui, he tai ora, he tai ope, he tai roa. Nō reira, tēnā koe mihi nei ki taua ahu o te ahorangi, koe whia ki runga ki a mātou. No mātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, no te atua te klūria. Me ngā rangatiro o ngā iwi, e hui nei te tai rāwhiti, i te whakawhiti kōrero. Thank you for the reminders, Maria, for the mihi, and to Moana for the mindfulness, and to Cassidy for the health that comes from water, but also from this kind of activity. But just to remind us that we started this karakia because of the threat of COVID in the Otorohanga, in the Nehe Nui RMC region. And we just continued it. And I'm thankful that you three and others have joined us from time to time, just to remind us that taking a little reflection, being mindful in the morning, is a way of connecting with that way of being healthy and being well. Thank you, Cassidy. And then there are all sorts of mihi that take place in this little gathering. I enjoy especially those little notes from our relations all over the place. He sent a little chat to say they're with us and to wish us all the best. I just have a little prayer this morning that our cousin Yvonne and the passing of Gordon and all of those who are maybe under that same cloud, may that cloud be lifted from you, and that kākahu which of mamai that sits on your shoulders is relieved. Kia tauiho, kua ua manakitanga a te wāhi ngaro, ki runga kia koutou, tātou huri noa, tēnā koutou.
ke nā koutou, kia pai mai te rā, kia pai te week. Mm.